Mutino uyu urahanikire barabara-ini ya Machakos guthie Water tauni-ini ya Mumada na gutiga andu 6 makuite na 9 kugurara uru thutha wa matatu iria iramakuite guthuka kuguru na kugaragara. Agikira ndeto ino mukonde abitha uria urugamirire maundu makonie mitino kaunti-ini ino David Mongela augite ngari ino irari ihenya-ini na oho ni irakiritie athii mutino uyu ukihanika. Kuri amwe aria marahonokire gikuo mutino-ini uyu maugite ni marageretie gukania dereva makiuga ngari ino irari ihenya-ini. Dereva alikuwa mwendo wa kasi, alafu kufika sasa kwa mteremko tukielekea karibu tufike Mumandu ndio gari imepasuka mguu wa nyuma, ikaanza kuyumba kwa barabara ikambingiria. Miri ya aria marakuire getigwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Machakos na matigari ma ngari ino mari ceceni-ini ya borithi ya Machakos. Handu-ini ha Kameme TV, riakwa ni Muthoni wa Wanja.